And then some more quaba via me Adom TV bedroom health tips na or share na watching more. Yes, dear papa Mr. When your home Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday. No problem. Oko YouTube Adom TV tube. And I in Facebook or yeah, that when we say also in your time, no tea, no cosuna uti na on the family, no one more yina more share. Nina near the bob your home a far as a share home. And then you young come on a Benz management, you know, and new any prevention. Tiana ye said ye be a tree on crampo a few more. Oba and then she nasi near more quaba. What our ma and ye young come. And then me pese me can't be chatwo and sana. Yes, hard to any DNA so. Okay. Now, the pese me catch chatwo and say, if you hold no man, na ye see a fee, na a jatoma, na nipa na trapo inside. Oh, nya bebia, obefa a pie. Certain bia no say ye see a danya. Ya yen say a jato a fee ha, a hinfa, and na. Nkrofo na omu fie ha no omu befa epie na se your baby cry to say exit to say wo hwe ye ha say ya mo say ye exit ya sade braces abo echire e de padlock atum enti se padlock na ye di atum na se key ya di atum na se key ni san baby a obia se passe ja to baby a na se nipa ni dwane afa ha nche se nipa no wo key a odi bie ya na moko di sa bon se nenu nyina mwawu enti enu de ya desrede a me desre ye mampanyi baby omo sisi dan nyina se wo si dan a me pamocho ya mumpe exit ene yi we say entry ni exit se ba se bibi esi a bia nipa no befa epie me damase na management na se wo ba hospital la ye management no obronyi beka se e multi professional approach. Okay. Si you say multi-professional approach na obi hihye na oba hospital a enye nurse pe na hwe no. Okay. Ye wo nurse, ye wo doctors, ye wo physiotherapists, ye wo dietitians, ye wo psychologists. A omo hwe sankofo we mu nyina. Omo nyina obia be hwe nipa no at any given time. Okay. Enti anope obekọ ward ho no behu se physiofo no ye omo exercise enti anope bia nipa ne beba no na ye tinitine nimpom psychologist ne beba bo abehwe se ade a eje to ofie no san na nipa yi na adwen ye no still no so ene nipa na kasa se ne na adwen ebe fi eja no so obi wo ho no fo se oh eye me na machi me fie anase me na mama mi nua no mawu enti mewu enti na adwen ko atimi ku no but a psychologist for ni bem ebi wo kra ye ma psychiatrist for so bem na omuma nipa ne eka dan nipa na adwen a nipa no timi yi na adwen fi ehie na okomu no e ma ne hu timi to ne nsem se ye fa dietitians a omusu hwe ye duane a omudi ben se pe ene yare a se wo hyehye a ese wudidi 7 to 9 times. Wow. It is over shakole ye ya ene sen hoyi obahu se odidi 9 times a day. Okay. Obi ka say ene mre mu Ghana adenti na ese obi timi didi 9 times a day. So obi bana me ka say but ye be ba show ye be kire say didie na wo be didie e ye wapom die ye hwe ohumrew na aye na honam na eni ho no mo no e se tem bia ye ma waduane edi hyemti every 2 hours bia no e se wudidi wo ye panyin so I say every 3 hours bia e se wudidi ye aduane ye fie aduane banku fie aduane ene aduane a yankasa ye dietitians ni ye e wo diet kitchen edeba every 2 hours bia obi beka say it is fortified with nutrition balanced diet she say odi mani pakono every 2 hours bia until 2 hours ne so pe ni e ba be feed ni pakono nice no so e wo hono no so be hwe say ni pay ne dressing eti say mami nsa ni kro me monitor say ni moja eti say na pomudi eti say otimi nanti ye otimi kase ye
nti nurse no so wo hwe saa nneɛma ni nyina na doctor fo no so hwe ne nduro a wo famu sa nduro we ye change nduro we ne ma na nduro we ya ene be boa no ana se de he ne be boa no na ye take samples e dey call lab nti wo hihye a eye whole team ene manage you nipa ba akopɛ nti obi wo ho no ma na wa hihye osi o ma me nkɔhye ha ya na ye nhwɛ me na me nkɔ baby debi uba hospital la eye whole team na ehwɛ na enhye no de he na e ma ye de obi call ICU ye ka say bi a obi be call ICU na che say wuntimi humi ye okay nti most of the time no ya ye do to ventilators okay nti ICU no omo ventilator ye di nipa no eto so okay eno so betimi aba smoke na me kan ye no se wo be kaya smoke no ehye wahrawa na untimi humi ye nti esanse untimi humi ye no nti no this ye de utu ventilator so na ventilator no serve as bibia ohome ema woni pedua no na woni pedua na age mframa na wo home na ventilator na ayete se akoma a ohome mawo ana se ahrawa a ohome mawo sana etie nti ase ye do be call ICU no eche se wo ye obi a wuntimi humi ye na ye kwa akohwe se ubetimi ahumi ye nti na ye do call ICU no ye da se na wo twi ye mfa onsi ha na mi hwɛ brace mu nso ye besa ba biem nti ye obi ehia obi bensi binom ne ade sa obetimi aba ha wo no obetimi aba okay ye ha de uba ye mpamo na mum ese ufa the right channel okay na uba okay nti uhihye ya na udimika u first aid no se wanya uba mepamo ebo mi hu so amintimi mpamo aha mintimi nti uba pe ye be hwew na bibia ye se ye ma obia ne aye ama efse nkofo bebreda ha no omu mfi akra we se ofi Volta region obi fi Cape Coast obi fi Winneba obi fi Western region obi fi baby bebre na ye omo bahase amishira mo enti obo banso a ye nsampa mo ye show mu nyina ema sa team ni nyina nso hwe wo mu na ye hwe se wo ho aye den na unkofi edase ti se akola ketu ye bi si o ene ye si o ye yi no akode papa se da bi ye pese o sa tena ha kakra bi si o papa da bi yenyu na ko si da bi baby aye fi no ye ntimi nye dressing to say mo ye no nti obi o hakra oba ne ye yi no cross da bi opese obetu realize bibie wu kra won ho nyamishira mo papa apa ne adwuma dene a won mo eye me se nurse fo ne doctor fo mo bi no ase ye wo mo no na ye sesa no mbeye ebi ne ma ne ye ne na kese nyamishira mo ebi mutimi tua bills no kra sa aka ho ebi mo ba ha mutimi tua bills no nti se nyame edomo na bia o birthday binom ne ade a wadaroma ya bra Ben's unity ha na be di birthday no ha ma o mo wai ebi mo bills o mutimi tua wadaroma ya mo mra e beboa wo ye do mo se education mo de amaye ya ntua ya nto o de amaye follow sa education na mo ye nyina me de asede ma endpoint Homeopathic clinic on Adaroma and the bro number no screen na 0244867068 me di de afia amankwa tamaklo me da me team na se me editor Gina na Michelle next week nkwa ho de wo ha e be se hia